Danilić svima nama mili, njegovi debili. Okej, ukoliko želite čuti full verziju diss tracka na Baku Prasta, napišite ispod ovog videa u komentar. I kad ovaj video dođe do 1000 lajkova, ja ću izbaciti full verziju diss tracka. Da, okej. Ko si ti? Šta ti uopće znaš? Zna se ko je tata. Singer je tata. Nemaš preglede pa se dižeš preko njega. Možda može neko da okarakteriše da sam ja došao zbog pregleda. Iako nemam preglede i ne znate tko sam, i dalje sam tu. Još me nisu obrisali. Kad smo već kod toga, Baka Prase ponovo ugašen. Veliki pozdrav državo i dobrodošli u novi video. Danas, ludnica. Znam da se ovaj video neće svidjeti ljudima koji imaju IQ manji od 12. Pogotovo zato što vam se obraća IQ 220. Zato što je IQ 200 bilo zauzeto. Ono je takvo zlo. Ali čisto da vam kažem da svako ko bilo šta radi za bilo koju platformu, odnosno društvenu mrežu, mora biti svjestan svog kontenta i mogućih posljedica onoga što donosi samo objavljivanje sadržaja. Tako da, ja sam stvarno svjestan ovoga što radim, svjestan sam potencijalnih komentara, čak što više drago mi je što vas ima. Jer što više feedbacka imam od vas, to je veća mogućnost da ovaj video pogleda tvoja mama. Da. Dečko ima, razumiješ, mentalne probleme. Svašta se događa na YouTube. I teško je sve pohvatati, ali vjerujte, trudim se. Koliko god da je to moguće. Pored ovog, spremam još jedan video koji sam po sebi govori da sve što radi Baka i njegova ekipa zamoraca je jednostavno ništa drugo nego odlično. I da koliko god neko drugi nešto radi, to jednostavno ne valja. Zato što nisi dio njihove ekipe. Da, ne želim da se uklapa. Prije nego što zapravo krenemo, moram vam nešto pokazati. Možda vam ovo bude poznato, pa da čujemo o čemu se radi. Ali prije nego što išta kažem, ovo je objavljeno prije 5 mjeseci minimalno. Tako da, pičulica. Digitalci moji dragi, ne mogu s vama drugačije pričati, tako da moram na ovaj način. Da bi doprlo do vas. Malo ćemo da se osvrnemo na njegovu originalnu muziku. Vi koji se sjećate, sjećate se, vi koji se ne sjećate i vi koji se ne želite sjećati, džabe vam pričati. Sve njegovo što je radio dovelo je do toga da Ruše me, ljudi, ruše me. a zapravo je krao flow, stil, beat i to traje tako od početka. Jedino originalno što se pokazalo do sada je VVS sa Voyažem. Sa istim Voyažem s kojim je imao bif i pokušao mu uništiti karijeru. Bravo. YouTube dozvoljava da ja izbacujem muziku, ali ne da vodim kanal kao da vodim kanal. IQ 12, slušajte ovo. Sad kao kreće malo ozbiljnije da radim muzikicu. Tu su moja braća, samo gazim. My brothers don't die, we just rusty bar. Manala, I know how to handle her. Samo nine, sad voze se sa bakom. Ja gotta move, ja gotta move, ja gotta move. Sada smo tu, sada smo tu, sada smo tu. Što ne bih malo zabiberio kao i ostali reperi. A koju koncepciju vizualno imao? Ja. Stvarno? To sam sve ja smislio. Cijel spot sam ja smislio Ovo je do sad... od A do Š. Možda zvuči malo poznato. Okej, dosta smo čuli, ali ko će Baki išta reći, jel tako? On je originalan, on je bogom dan. Iako je zapravo od samog početka sve ukradeno. Ma mislim da sam navikao to već kao neku komediju. Volite Bože. Kao što sam rekao na početku videa, Baka Prase je ponovo obrisan. Uskoro s Bogom, zato što YouTube me jednostavno ne želi na platformi. Nije mi jasno da ga baš niko nije upozorio na nova YouTube pravila. To je nešto što on krši redovno i siguran sam da ih nikad nije pročitao. Iz razloga što da ih je pročitao, sigurno se u zadnjih godinu dana ne bi događalo ovo što se događa s njim i YouTubeom. Zašto su mi ugašeni kanali, zašto je izbrisan vlogmas, zašto sam morao da napravim novi kanal i zašto će ovaj kanal verovatno biti ugašen. Ja sam igrom slučajeva zabranjen na YouTube-u. Banana! Sigurno vas puno ne zna, ali od 1.1.2026. godine imamo nova pravila na YouTube-u. Ali ko da je to uopće bitno? Mislim da nije ni vrijedno pomena. Jadna Baka. S obzirom da on uvijek zna sve i da je najbolji u svemu, ne vidim u čemu je problem. Snaće se već on. Kao što sam i rekao u jednom od svojih ranijih videa, nakon što sam vidio da se Stevie Will Do It vratio na YouTube, bio sam uvjeren da će to uspjeti i Baka Prase. Ja ću 18. februara moći da zatražim drugu šansu, znači da mogu ponovo da snimam na YouTube-u, da mi skinu ban. Sada iskreno čisto sumnjam u to, iz razloga što je opet prekršio masu YouTube pravila. Jedna od tih pravila i možda najgore od svega je to što je zaobilazio njihov ban. Odnosno pokušao je zaobilaziti samim time što je svako veće streamao, pravio nove kanale, glupirao se. Iz razloga što on nije ni približno IQ 200, ali to je morao naravno raditi na prvom mjestu da bi ispoštovao svoj ugovor sa svojim glavnim sponzorom. Iz razloga što mu je to main izvor prihoda. Zbog čega si tačno zabranjen? Zato što sam pre 4 godine imao kanal na kom sam kockao. Taj kanal je bio ugašen zato što sam pokazivao link jer nisam
sam znao da ne sme se vidi link i oni su odlučili da 3 godine kasnije mene kazni da mi pogase sve kanale. YouTube ne funkcioniše tako. YouTube nije UDBA, nije FBI. Sigurno te neće pratiti 4 godine da bi te obrisali tek tako odjednom. Ti to znaš, ja to znam, svi koji su iole normalni znaju da to ne funkcioniše tako. I da lažeš. Godinama je skupljao minuse, prekršio sva moguća pravila YouTube-a i YouTube je u jednom trenutku rekao samo dosta. Dosadilo im je i to je to. Ja znam da stvarno moram pripaziti šta pričam, zato što je on jedini koji ima pravo na svoje mišljenje i niko drugi ne smije reći ništa. Ovi što kažu da sam sebi gasim kanale su retardi, koji hoće da ispadnu pametni, koji hoće da zvuče pametno, koji hoće da budu u fazonu aha, provalili smo ga. S obzirom da su dopustili Steviju da se vrati na YouTube, vjerujem da bi dopustili i Baki Prasetu, 100%. Kao što sam rekao, YouTube ima taj program za drugu šansu. Postoji šansa da ja zatražim od YouTube-a da mi sklone ban. Fore što bih ja mogao da vratim svoj glavni kanal da nisam banovan s YouTube-a. Ali uz sve što je radio, Baka imao jedan ogroman problem. S obzirom da nije poštovao YouTube pravila, on je bio demonetizovan svo vrijeme. I YouTube jednostavno nema nikakve koristi od toga. Samim time što je demonetizovan, nema reklama i nema zarade. Tako da ne samo da Baka nije zarađivao od YouTube-a, nego nije zarađivao ni YouTube sam. A kad im ne donosiš zaradu, nisi im ni potreban. Što je logično. Ako mi samo skinu ban, onda ću moći da napravim nov kanal i moći ću ponovo da svijem na YouTube-u, ali neću imati nijedan stari video. Demonetizovan je zbog kršenja pravila i kopiranje svega živog. Tko želi to priznati odlično, tko ne želi, ne mora. To je istina. Ali sad sreća u ovoj situaciji da on iza sebe ima prave ljude. Da si na dnu, ja sam tu. Ladno, buraz, niko nije tu da me podrži kad sam na dnu, brate. Ja garantujem kada se sve ovo završi, a nažalost na sreću jednom hoće, da 90% ljudi koji su bili oko njega će ga jednostavno napustiti bez riječi. I razlog za to je jednostavan. Zato što su to zamorci. Banana! Ljudi koji mu sada ne smiju ništa reći. Zato što se ne usude. Bakin kanal je realno dobar i za moj kanal i za sve kanale na YouTube. Brate, stvarno sve ovo izbrisano preko noći. Koji pakao? Iskreno, šteta što je obrisano sve što je do sad stvarao, ali nije poštovao pravila. I ovdje moram reći ono što većina misli, ali se ne usudi izgovoriti. Zato što puno njih viri iz Bakinog dupeta. Svako ko krši pravila, u ovom slučaju na YouTube-u, jednostavno je, treba biti banovan. Činjenično stanje jeste. Ima dobrih youtubera na našoj sceni. To nije neusporivo. Istina je jednostavna. On konstantno mora praviti hype, jer nije zanimljiv. Kako nije? Šta ti znaš? Nje. Činjenica je da niko nije na ovom nivou. Pogledaj ti koji gas ja teram, kakav kontent ja izbacujem, pesme. Ne možemo se poredimo. Nijedan youtuber ne traje ovoliko dugo. Ni blizu nije u hajpu koliko sam ja. Normalno da kad je riječ o hajpu, niko nije trajao koliko Baka Prase. I razlog za to je vrlo jednostavan. Niko nije pokušao raditi hajp i ostati u hajpu na osnovu onoga i na način na koji si ti to radio. Izdavanje i ruganje prijatelja, smrt, konstantno drame bez razloga, krađa tuđih ideja, prozivanje također bez razloga i 100 nekih drugih različitih stvari. Najlakši način za ostati u hajpu je upravo to. Simi, Muđa, Janko, možda nikada nisu bili u tolikom hajpu. Ali i kada su napravili neki hajp oko sebe, Baka je došao i pokušao to uništiti. Zato što on jednostavno mora biti najjači. Tako da, održavanje hajpa na način na koji si ti održavao to, vrlo lako. Samo ne trebaš imati obraza, ni granice. Da. Tako da je na taj način vrlo jednostavno biti u hajpu. Ali je vrlo jednostavno još nešto. Na taj način je vrlo jednostavno biti ugašen. A ova priča vas IQ12 koji tvrdite da će YouTube propasti zato što njega više nema na platformi. Glupi ste nego što zapravo mislite da niste. Meni je žao što ste ograničeni i ne shvaćate kako to funkcioniše. Ali šta ćete vi? Vi ste pored zamoraca laboratorijski miševi koji ne znaju za bolje. Pratite ga bez obzira na sve i to je to. Ja, realno, brate, su toliko bolesni. Džabe pričati. Tako da, GG, IQ200. A što se tiče samog YouTube-a, YouTube je kao platforma multimilijarderska kompanija. I kada bi YouTube stvarno osjetio pretnju da mu dolazi od strane Kika, vjerujte mi da bi ih kupili odmah isti dan. Ako ne da ga unapreduju, onda samo da ga ugase zato što im smeta. Iz razloga što im se može. I to sve samo da bi jednostavno vratili ljude na svoju platformu. Imam puno pravo to da kažem. Iako čisto sumnjam da je to potrebno na našim prostorima. Iz razloga što smo mi Balkanci. S nama je jednostavno što ne pojedemo pokidamo. Isto je bilo i sa Trovom, nažalost. Bilo je masu kvalitetnih content kreatora, ali naš čovjek ne trpi neuspjeh i mrzi uspjeh. Meni grlo pravi par
pare. Tako da su naši opasni streameri morali paliti botove, fejkati preglede i boostati hype iako nisu zaslužili 10% toga. I to je nešto što većina radi i na Instagramu, i na YouTubeu, i na svim društvenim mrežama. Iz razloga što ako se trudiš, moraš fejkati sve da bi te ljudi primijetili. I zato ja imam samo 300, 500, 700 pregleda po videu. Baka je neko ko je preko drama i kupljenih pregleda grindao svoj uspjeh. Ja se pronašam. Ali nažalost se odavno odvojio od realnosti i to ga je koštalo svega. Ukoliko mislite da griješim, napišite ispod ovog videa u komentar koji je video Baka napravio, a da nije vezan za dramu. Ne morate se ni truditi, olakšat ću vam. Ne postoji. Moram da ga iskritikujem, Tevra, ono je baš loš potez da uradiš. Ako vi smatrate da je glavni uspjeh pokazati pare i brojke, svaka čast. To je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam svima što ste pogledali ovaj video do kraja, a mi se vidimo već u jednom od narednih videa. Pozdrav! I da, jeble vas pare.